ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Tanghapo kenyat kenta bagi arngot ki dekat Khasi Student Union, South Khasi Hills District Unit, ila syakem hakipulit hakami chiteng senya kashi teruk yayong araja pusau, halo kajing syak peniap arngot ki barjela hakshnong ichamati, hakar penyo teruk leber araja pusau. U presiden jong geseng usamla ribok dingdo, hau kerwok video belapha syikla patai kubor, hakar teruk yayong araja pusau, ulang makum unong yalam bagi dekat jong KSU kinit tur syasora police station, hakalai teruk yayong araja pusau, halo kani kajingkem baklem nong rem jong pulit dekat kaseng. Undang-undang yang lam ke KSU South Khasi Hills District Unit ulang ru bakaseng Clara Benitur Syasora Police Station hakapua kat arsitek mensengi bat kamru bagi dekat kaseng kim shimdei bidon keti ban peniap bagi arngot ki barjel ladang shen. Nagalay jonga unong yalam jonga KSU South Khasi kanu adap de kejik sko khia kam sim nomor ba teng POE ngamla mansya manong UE nomor ba hadim mengalai UE khubor mai osno ba arngot ki dekat jongi kala syakem Ushan Chati, kumju ya sadap skembel. Kumnong yalam ngadap dari jing smokea nama pa kai gani ka baja ngim stusu. Hoi ngi sutu ko jing target jung kini pulit kadai ben da jing ja pon dia po isyamati apan taundan. Den rei lada kat kum jing ong jong ki kadai tang jing jeler sudah. Namar ba lada ki ong ben shim jing kali la ne ben shim statement naki kam dai pat bikin lek men yong. Hai judon an jata ben lek kem men yong si baji bro. Kata ngak ben bu jing kali. Lada pisu tu mentaba pimut benchim statement nane mut ben tokit jingkeli kumni umtai kumno gajah katok sni pide ben ada kakot pawan mi choki yaki spot hanat bat menin ru ngadang yo snau bahayin jungi kile yo po si baji steng kiwat yana tengah ngam di bangati mangari enri ngabe la kakam ngaki usulong baraka juga por menin lalong do gading pha jung play bangam pat dep kam ngamlong her mtak sni tengah bangan her Sibit nganda dep kakam, nrei hadin menganda tip gumto nga kamlik kamshu, tenrei mentang la penti kana be. Bana mar kani gadi jingle gadi jingi urot yang i kamtami prado prasnam jungi. La syai kesngi nga suthu baki kime ki kpa jong ki dekhot bro khoi ki dekhot jong ka South Khasi Hills bro khoi ki ben mi. La syai kesngi bat kumju ru kilong kime kilong kpa na ro kasnong lai rengau ime ipa jonga bat kumju ki hinman kapara gadi ben mi la syai. Ba phi ka yang ngim dei ta kinong penya preu. Kar kum kem jong ki la long bek tik thek kumu terorism. Si baji siteng kum tau seng leno ben chulai kem yakin yin. Nadam dan breu hayin kin syok kin bom kin ong biang open up detari kum open up ba serius. Long hi kata basakawai masni okam iki dikot jongi arngut ki pla e kerteng apo press. Kat bai kitu ki breu pat belari yo i reng peleng de video clip bagi shimi kum sen jung lur syai. Hadu mentang mi snow bikin pampa kerteng bakanung ki lakem. Ban syukuno kam de ka kam ka pasuk lada video kam pikot yang ngi kloi ban wan spot tanat. Baraka juga por nga syukwa banau tangane gawe. Namar hakapor ba ngilai kenra hapo PHE PWD upenhun SDPO na po kasora civil subdivision urafun yang pawan kuatar ban ekren bagato kakam kamlong golong umni golong umtai man kapor ju pun po office upawan kai gane par baja mata kim pun kane na du mensingi palang mensingi palai mensingi thoding mensingi sajjan kafun jungi kadang on hadu mensingi sajjan ju ngidang don hapo sora tak hadu mondi ngedaki usulong Hendrai balik kita ki laisni song sni pimla ban pun yang paun mi tanat. Pimut ban suplan ban sublim yang i bangi dai mangi ban keti ban peniap kita ki beliau. Baraka jo ka poru ngasno ban ong ba lese o kadai ganu ka kenja isu ko bangi ngilai ban be iti ki dikhar ki nong trei jo ki bari ki minister ban ong ba siapek ke ban ja kamut pimut ban le gum ni. Pimut ban peni de kanai ka dostor kamut pin revenge lane pin bu nut bu nam yang i de kanai karkom. Lada pikwa ban kli ban tokit iki kena ai de kakot khot yaki spot hanat ngakloi ngaru banwan. Kata kadi kijing mi. Nga la syangan penti kena kane kadi ka korwo ko basai, la syai kasni hapok khat ar siteng, lane hapok khat ar baji ngan poi hapok ka office, lane hapok sora police station, hapok khat ar siteng kane nga pentinga. Ki de khot ki bisenrang mesin ki de ben mi, ki kime ki pagi besu ki bakhia ka shon ka bangi sya nyom beng na kapor hakum kini ki jaj beri ngi de ben mi nane sikamat. Balada pila ben penti kena la syai kasni penti kena banga ngadon keti mangade unong peniap beri hide ben penti kena. Baraka jo kapor nga ngade ukun dap senrang ime ngam semla kha ime semla sneng yang apa ke mame menda he arsan melik peniap beri. Nyimdan keti ngi kata gajing peniap beri. Da pisu thu be pikwa ben keli tokit keli de koi grukom. Mne ben tan steng mi steng yong.
Phimut bakidi kinong kendong pinculek ben yaki bikin tip kan. Kajudon kata banong ben khot iki beriu satana tang men sim jingkeli kin delek kem si baji steng si baji menit. Haying. Bat ngasngau ban penti kena syai la syai kasngi hapo khat ar baji la ti kenangan poi hapo ka police station hapo sora. Bat wat kang ikelenti ka bangangan ya hadu bena poi police station sora ngini keren ke iga benmi ke benja. Namar nganga kemcem lari ngapang met iki kena la jong kin syakem. Ngade unong alam ngasung thu. Ngani i ka bahaying bikia ngar ngapang gemensim. Ki kena jong i gidang bur gidang lek puli gidang lek kelas kan ja yu ki. Kejeng lek kelas yuki kemen toy syuk la ada pi pengat kes. Kakam gajam gemiok. Mentah rai ngingin pen tikena wat lek pengat kes iki ni kena kat bapimpat pen tikena ba manu badon keti ban peniap kita ki breu da ka basu tharai ngangam la. Ban suong tau breu bade kita pin nget no pihak penguat jingtip adu benalap. Pendalap kita ki breu pen sitom kat kungkaan da ki don kita ki breu ba. No ben sim ki men sim breu. Kata kadai ka kerwo na galeng jong aku menong alam jong sal kasihil. Ni de ben mi la syai kesni. Kinong sora ki suthu ya ka khia ka shon hapo ka than jo pi di ben mi la syai kesni. Ni lek apo thana police station ngau lem na ka benta ka yang kasam jong ki khon ki ki me khpa ka bisa kem me loi jong ki khon. Ni rung idap de jing khia ka men sim yo pi ong banga menong alam ngari ngakem ri ngai. Balik ki mi okem yang ngai kata kadau ngam tip ngai. Pi de ben pentip yang ngabalanungan wan ngakloi perwan. Tak tu kisni lai sni so sni ngadon haing phimon kem. Ndamenin ngakiu sulong bangam hiar psu pat chaing philawan khanra haing. Pi ong banmut ben kili jigli ngangam ngek daleli ru ngin se pekai ha ka ikon don pin pengat yangi lada pi phim don ni ka saki ka babiang ngin se pekai ni na kale ka seng ru idon la ki ikhtiar bangin le na ka bentab jong pi bu su thombor lada kita ki badan ha ka bor kila ben le hadu ka ne yangi ni de ben pen i ka bor bentab ngi ru ngidon la ka bor ba dai mangi ba ai bor pi la syai ka sngi la pen tikena hapo khan arbaje sora police station ngan poi ngan her tikane na pen tikena na mar balai nado baya pulor syai saus nem kenti ngilik bu sentiu man usnem hang thi kam judon nganu jinja lada dai mangi ki peniap breu saus nem kenti ngilawan kam laja ge hadu itu ski ni tak sudah ka kamram ila pet ikwa ka bor jo an jale ka bon kam ki breu badon peniap ya kumu lor syai nyota hendrai meta pinong pin sukuno ba dai mangi sange no ka kem nado la syai kesni ngang lawan sport sorawat kem mi ki khot jongi ngalo pa Pikwa ayu naka jingkeli keli tangi ita ki badon belek keli de kawai ke jingkeli manta keli jingkeli bade ben keli hapo sora police station pinra sidu sardar police station kai jingkeli kata na yang ikbit kimi kapa jingni basak kem pidi ben mi wat syak ki ben pengat igino kono kono nai